тамошобинони азиз, шарҳи муҳимтарин хабару роҳдодҳои рӯз тавассути барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони вилояти Суғд манзуратон мегардад. Дар студия бо шумо Насими Абдуллозода. Ассалому алайкум. дар шаҳри Хуҷанд корҳои ободониву созандагӣ ва бунёдкорӣ вусъат меёбад. Таъмиру азнавсозӣ, аз нав барқароркунӣ мавзеъҳои таърихӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ, аз ҷумла қалъаи таърихии Хуҷанд, театри Масака ва мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз тадбирҳои шоиста ба ифтихори ҷашнҳои фархондаи миллист. از نو برقرار کنی قلعه در مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند از جمله تدبیرهای شایسته احیای تاریخ قدیمی خوجند، این انعکاس و معرفی وضع اجتماعی خلق قدیمی خوجند و بازگوینده قهرمانی های تیمورملک شجاع است. کارهای از نو برقرار کنی ساختمان انشاءات در حدود قلعه که نزدیک 6 گکتار را فرا گیرد است با دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و با سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد دوام 3 سال است ادامه دارد. بنا به لایحه و طرح ساختمانی و معماری در حدود مجمع فرهنگی و تاریخی یک بینای آثارخانه، 8 حولی‌های هنرمندان، حمام محله، مهمانخانه، چایخانه، بینای معماری و دیگر انشاءات جای داده می شود که الحال در همه این بیناها کارهای ساختمانی، چوبکاری و کنده‌کاری، گچکاری و کاشینکاری جریان دارد. رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده با شناسایی نمونه محصول ایجاد رسامان، معماران، تاریخ شناسان و باستان شناسان، بیناکاران و ساختمانچیان و اتنوگرافان که در اساس کنسپسی علمی بدیعی شعرهای بدیعی در همکاری با عالمان و تاریخ نگاران تهیه گشته در تالارهای آثارخانه استفاده می شوند. همزمان از جریان کارهای بناکاری و پیمانکاری بازدید به عمل آورد. رئیس ولایت تاکید نمود که در بنیاد چنین موضع‌های تاریخی هماهنگی کار و اندیشه‌های اهل عالمان و تاریخ نگاران، باستان شناسان، اتنوگرافان، رسامان و بناکاران در بنیاد و از نوسازی قلعه مهم است، زیرا انشاءات مذکور بازگوینده یک مرحله و دوره تاریخی خوجند است. در همین جا همچنین نمونه خشت‌های استحصال محلی برای حوله هنرمندان به نمایش گذاشته شد. تاکید به مورد است که تا این مرحله در بینای آثارخانه 2 گنبدهای کناری هر کدام با برو درازی 9.5 به 12 متر شینانیده شده برای شیناندن گنبد اساسی ته کرسی گذاشته می شود. گنبد اساسی مرکزی با برو درازی 14.5 به 16 در رسهای نزدیک وصل و نصب می گردد. عین حال بالا پوش بام بینای آثارخانه و گنبد کناری جریان دارد. گنبدها از جانب کارخانه ساختمانی کبیر از آهنی به زنگزنی تاب‌آور و مستحکم ساخته شده است. در خانه‌های هنرمندان کارهای پردازدهی، نقاشی، گچکاری، کاشینکاری، چوبکاری، تاکچه‌بندی ادامه دارد. نمای بیرونی حمام محله با خشتی آرایشی استحصال محلی پوشیده شده از ناحیه ریشتان جمهوری ازبکستان در یک جایگی با هنرمندان محلی استحصال کاشین جریان دارد که در آرایشی سقف و دیوار بناها استفاده می شوند. بناکاران و ساختمانچیان، هنرمندان و رسامان، کنده‌کاران و نقاشان با استفاده از ملکه و تجربه ها کوشش دارند با بنیاد بناها و ضمن کارهای از نو برقرار کنی تاریخ قدیمی خوجند وضعی هنر و هنرمندی همان دوره را انعکاس و معرفی نمایند. یعنی در ساختمان و بنیاد بناها از جمله حوله هنرمندان، کاسبان و دوریدگران، خطاطان و کشاورزان، چیدگران و کلالگران، دیسنده و بافنده و غیره بیشتر عنصر و عنعنه‌های ملی گلکاری و چوبکاری در شیفت خانه‌ها، طرز وسط‌چوبی، کنده‌کاری، گل پرتایی و نقاشی استفاده می‌گردد که آن خیلی زیبا و نظربا و شهادت تمدن قدیمی خلق تاجیک از جمله خوجندیان است. رئیس ولایت کارهای تا این مرحله انجام یافته را در حوله هنرمندان مورد نظر قرار داده به صفت کارهای چوبکاری و کنده‌کاری، کاشینکاری و رسامی، نقاشی و آرایشی که ماهرانه در ستون و شیفت خانه ها حکاکی شدن بهای بلند داده برای انجام باسم با صفت کارهای خشتچینی و هموارکنی به مسئولین و ساختمانچیان توصیه ها داد. در حوله هنرمندان کلالگران استحصال قاشین ها با نقش و نگار ملی، خشت های آرایشی برای رویپوش بینای آثارخانه و چایخانه و دیگر بناها براه مانده شده است که از این جهت انشاءات قلعه ناتکرار و نادر و از جهت تاریخی دارای اهمیت کلان می باشد.
پس از برطرف کنی بیناهای قسم جنوبی به کارهای ساختمانی دیواری جنوبی شروع میکنند. رئیس ولایت به ساختمانچیان و پیمانکاران به وسعت کارهای بنیاد انشاءات و بالاپوشی بینای آثارخانه، کارهای پردازدهی و آرایشی در داخل انشاءات را دستور داد. در ادامه رئیس ولایت با تدبیرهای از نوسازی و تعمیری مؤسسه دولتی تئاتر مسکه و موسیقی به نام شیخ کمال خوجنده شناس شد. این عمل با تدبیراندیشی و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با نظرداشتی کهنه و فرسوده گشتن بینای تئاتر عملی کرده می شود. بنا به اطلاع داده شده الحال در بیرون و داخل انشاءات کارهای تعمیری براه مانده شده. زینه‌های بیرونی با استفاده از سنگ‌های گرانیت محلی از نو کرده می شوند. در دو تالار بالایی و تالار اساسی نیز کارهای برقرارسازی و رنگ و بار و آرایشی قسماً به اتمام رسیده است. تالار اساسی با 720 جای نشست با کرسی‌های نوی استحصال کارخانه وطنی برای اهل کارمندان تئاتر، تماشابینان و هواداران صنعت تئاتری پیشنهاد می‌گردد. تدبیرهای از نوسازی و تعمیری را جمعیت دارای مسئولیت محدود یوراسترای سرویس عملی می‌نماید که با این مقصد به کارهای از نو برقرار کنی 40 نفر جلب شدند. رئیس ولایت رجبای احمدزاده به پودرجیان انجام با صفت کارهای تعمیری، نقش و نگاری، آرایشی و پردازدهی و چراغان کنی را دستور داد. ҳамасола дар саросари ҷаҳон санаи 1 декабр бо қарори Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва Маҷмӯаи умумии Созмони милали муттаҳид рӯзи умумии ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории СПИД дониста шудааст. Ин рӯз ба яке аз муҳимтарин рӯзҳои байналмилалии саломатӣ ва имкони калидӣ барои баландбардоштани сатҳи огоҳӣ, тавсеаи дастрасӣ ба табобат ва пешгирӣ табдил ёфтааст. ҳамасола дар миқёси олам санаи 1 декабр рӯзи умумии ҷаҳонии мубориза бар зидди вируси норасоии масъулияти одам қайд карда мешавад. Ба ин муносибат дар назди бинои қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ чорабинӣ доир карда шуда, дармонгоҳи сайёр имрӯз ба мардум аз рӯи таҳлилҳои оҷилии хун барои муайян намудани вируси норасоии масъулияти одам, ултрасадо, ташхиси амрози занона ва амрози даруна хизматрасонӣ намуд, ки сокинон зуд ва дастрас аз хизматрасонии клиникаи мобилӣ истифода намуданд. شخصانی که سلامتی خودش فهمیدم میخواه برای همین منم دیده سرخص گذشتم خیلی سلامتی نه نغز برامه اینم یک دستگیری اطرافی رایگو من به حد خرسند. тавре масъулини соҳаи тиб иброз намуданд ин гуна иқдомҳо баҳри пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ мусоидат намуда, сокинон дар бораи чунин бемориҳо маълумоти бештар ба даст меоваранд. Сокинон аз ин ташаббуси роҳандозӣ гардида изҳори хушҳолӣ намуда, баргузории ин чорабиниро амри муҳим донистанд. тавре қайд гардид, бори аввал нишонаҳои бемории вируси норасоии масъулияти одам дар дунё соли 1981 муайян карда шудааст ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ин намуди бемории соли 1991 ба қайд гирифта шудааст. қайд гардид, ки сокинон бо 3 роҳ аз ин беморӣ сироят меёбанд. طوری که به همگان معلوم است تحت همه حجت‌های حقوقی که در سطح جهان ارزیابی می‌گردند از جانب حکومت تاجیکستان نیز به امضا رسیده در آن عهدهدار شدند که تمام حقوق و وظیفه‌ها و توابط تحت نظارت گرفتن بیماران سرطانی ویروس نارسای مسمومیت آدم تحت نظارت و به یاری اجتماعی و طبی فرا گرفته می‌شوند. نقلاتی از جانب فدراسیون روسیه برای کمک به بازگشت به ولایت تقدیم کرده شده. همین گونه ماشین های این سیار در ولایت امروز 3 تا توفه کرده شده است و مقصد این در این ماشین گذاشتن کارمندان ساحه تیب از آن است که به جاهای دوردستترین که در آنجا مرکزهای پیشگیری و مبارزه با بیماری پیدایشی نارسایی مسئولیت آدم نیست، وجود ندارد و یا که رفت آمد اهالی بسیار دور است، رفته در محل‌ها ایستاده جوانان، مهاجران، گروه‌های آسیب پذیر را رایگان از تشخیص می‌گذرانند.
бояд гуфт ки давоми 30 соли соҳиби истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат 7 барнома ва нақшаҳои стратегӣ дар самти муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масунияти одам қабул карда шуданд. ҳамин тавр бахшида ба рӯзи мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одам таҳти шиори ман тарафдори пешгирии вируси норасоии масунияти одам дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳои мухталиф ташкил ва гузаронида шуданд. идомаи барнома дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба чорабинии имгузаронӣ фаро гирифтани шаҳрвандон бар зидди бемории сироятии коронавирус вусъат меёбад. мутахассисон, табибон, духтурони оилавӣ ҳар рӯз бо гузарондани корҳои профилактикиву фаҳмондадиҳӣ байни аҳолии гурӯҳи мақсаднокро ба имгузаронӣ ҷалб менамоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурӣ дар бораи гузаронидани иммунизатсия бар зидди бемории COVID-19 иммунизатсия ташкил ва гузаронида мешавад. аз моҳи апрел то ин давраи соли равон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба миқдори лозима 5 намуди ваксина ворид шудааст. мувофиқи маълумоти раёсати тандурустии вилояти Суғд, ваксинаҳо ба шумораи аҳолии гурӯҳи мақсадноки эмгиранда басанда буда дар 18 шаҳру ноҳияи вилоят ба марказҳои саломатӣ дастрас гардиданд. طبق معلومات در ولایت سوخت 1,723,160 نفر ساکنان از 18 سال بالا به گروه مقصدناک ایمونیزاسیا وارد میشوند. در همه مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی شهر و ناحیه‌های ولایت حجره‌های علاهده واکسینه گذرانی تأسیس داده مجهز گردانده شدند. در ولایت سوخت در دوره تیاری و گذراندن ایمونیزاسیا ستاد ولایتی تشکیل و ایمونیزاسیا از جانب مؤسسه‌های کمک اولیه طبی سانیتری گذرانده می‌شود و این کار طبیبان و همشیره‌های شفقت دارای سرتیفیکات جلب گردیدند. در 6 مرکز سلامتی شهر خوجند برای ایمگذرانی همه شرایط‌ها مهیا کرده شده، همچنین کارمندان طبی اولیوی گردش خانه به خانه را عملی می‌نمایند. زیاده از 14,000 گروه مقصدناکی که با واکسن احاطه شدنش در کار ما جدا کردیم. عین حال از همین تعداد عمومی 57% اهالی با واکسیناسیون احاطه شدند. همه روز از طرف مرکز تا 150 100 کس، بعضی روزها تا 200 کس با واکسن احاطه می شوند. همه کارمندان مرکز با گردش خانه به خانه بند می باشند که کارهای تشویقاتی و ترغیباتی می برند تا دوره همین حساباتی یگان حالت های نقشه که به جان آدم تحقیق می کند به قید گرفته نشده است. همه شهروندانی که با واکسن احاطه شدند قناعت بخش واکسن را قبول کردند. از همین تعداد عمومی که ما با واکسن احاطه کردیم زیاده از 60-70%شان وایه‌های دومشان را گرفتند. در شهر و ناحیه‌های ولایتی سوخت در اساس نقشه‌های استاد ولایتی بهره فراگیری پروژه گروهی مقصدناک اهالی با ایمونیزاسیا با جلب متخصصان ساحه مرکز تشکلی طرز حیات سالم در ولایت سوخت کارهای فهماندهی را تقویت می‌بخشد. ملاقات‌ها در کارخانه مؤسسه‌ها، کمیته محله‌ها و برگزاری چاره‌بینی‌های ترغیباتی از چنین تدبیرهایند. ریاست تندرستی مرکز تشکلی طرز حیات سالم در ولایت سوخت چنین چاره‌بینی نوبتی را در ترمینال مسافرکشانی شهر خوجند دایر نمودند. امروز یگانه راه نجات از بیماری کرونا این گرفتن واکسن می باشد و ما همیشه به مردم میگوییم که آن گپ و کلوچه هایی که در بین مردم هست باید باور نکنند. امروز واکسن به ارگانیسم انسان یگان خیلی ضرر ندارد. برعکس هر نفری که واکسن میگیرد آنها بیمار نمیشوند. تشکیل نقطه‌های امگذرانی در کارخانه‌های مؤسسه‌ها نیز از چاره‌بینی‌های استاد ولایتی عاید به تشکیل و گذراندن ایمونیزاسیا میباشد. ریاست تندرستی ولایت سوخت در ترمینال مسافرکشانی شهر خوجند نقطه ایلاوگی امگذرانی تأسیس داد و در این نقطه طبیبان و همشیره‌های شفقت دارای سرتیفیکات برای معاینه طبی و امگذرانی اهالی خدمت می‌رسانند. این از تدبیرهای آسان و دسترس نمودن امگذرانی به ساکنان خصوصا مسافران میباشد. تشکیل کار با آن مساعدت می‌نماید که شماره بیشتری اهالی با ایمونیزاسیا فرا گرفته شود و همزمان شهروندان درک می‌نمایند که گرفتن واکسن سطح گرفتاری، پهن‌شوی و انتقال بیماری کووید 19 را کاهش می‌دهد.
бахшида ба рӯзи байналмилалии маъюбон аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти умед барои ҷомеа ва филиали иттиҳодии миллии маъюбони тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров барои хушҳолии маъюбон чорабинӣ ташкил ва баргузор гардид. ҳадафи асосии фаъолияти иттиҳодия ин баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии ҷомеа, тарзи ҳаёти солим, ҳифзи ҳуқуқи шахсони имконияташон маҳдуд, пурзӯр намудани вазъи саломатӣ ва тақвияти инкишоф, барқарор намудан ва густариш додани муносибатҳои башардӯстонаи маҳаллӣ ва хориҷӣ равона карда шудааст. ҳамкоронамон аз рафти ин чорабинӣ гузориш медиҳанд. бахшида ба рӯзи маъюбон ки ҳамасола санаи 3 декабр таҷлил карда мешавад, дар шаҳри Хуҷанд чорабинӣ бо шукӯҳ байни маъюбон баргузор карда шуд. дар ин чорабинӣ ки бо ташаббуси ташкилоти ҷамъияти умед барои ҷомеа ва филиали иттиҳоди миллии маъюбони тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров роҳандозӣ шуд, наздик 40 нафар занону бонувони имконияташон маҳдуд аз шаҳру ноҳияҳои бобоҷон ғафуров, Хуҷанд, Спитамин, Зафаробод, Исфара ва Маҳҷоҳ иштирок намуда маҳсули ҳунари настони худро ба намоиш гузоштанд. хонанда бувам кати, модарам кати мешинам, ҳамуна ҳамаша ва ёд гирифтагима ки ҳаракат мекунам. мана ино қоғозаҳои кун ва нодаркорӣ ҳамуна мебофам. мизоҷиам худоба шукр ҳай маё мебиёд ва заказ мекунад, хоҳи мана ин хелак, хоҳи ин хелак, говрабаям вая мекунам, ҳамаша курпача говра ҳамаша мекунам. мо тасмим гирифтем ки як намоиши ҳунарҳои маъюбоне ки имрӯз дар хона ва дар ташкилотҳои гуногун молу истиқсол мебароранд ба намоиш диҳем ва мо мехостем ба ин чорабинӣ бо мардум пешравиҳое ки имрӯз шахсоне ки имконияташон маҳдуд, яъне ки маъюбон доранд ва ба намоиш нишон диҳем ва умед дорем ки бо ин чорабинӣ дигар маъюбонам метавонанд имрӯз рӯбаланд шаванд ва бо ягон машғулият машғул шаванд. дар чорабинии мазкур раисони иттиҳодияи миллии маъюбони тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ва ташкилоти ҷамъияти умед барои ҷомеа иштирок ва суханронӣ намуданд. масъулин вобаста ба таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд нисбати шахсони дорои имконоти маҳдуд изҳори назар намуданд ва дар ин замина аз номи иштирокдорони чорабинӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд миннатдорӣ баён доштанд. мақсади ташкилоти мо ин баланд бардоштани маълумотнокии ҷомеа ва ҳифзи ҳуқуқи шахсони имконшон маҳдуд ва ташкил намудани ҳамихе чорабиниҳо барои рӯҳбаланд кардани шахсони имконшон маҳдуд ки онҳо ҳис кунанд ки онҳо аъзои ҷамъият ҳастанд. мо мехостем ки ба ҷамъият нишон диҳем ки маъюбон имрӯз бо кор машғуланд, барои ҳолати иқтисодии худро баланд бардоштан кӯшиш мекунанд, ба маҳдудияти худ нигоҳ накарда кӯшиш мекунанд пеш раванд. ман фикр дорам вақте ки як маъюбе ки аз хонаш мебарояд, ин аллакай як дастоварди калон аст, ба ҷамъият ворид мешавад. гуфта шуд ки ҳадафи асосии фаъолияти иттиҳодия ин баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии ҷомеа, тарзи ҳаёти солим, ҳифзи ҳуқуқи шахсони имконияташон маҳдуд, пурзӯр намудани вазъи саломатӣ ва тақвияти инкишоф, барқарор намудан ва густариш додани муносибатҳои башардӯстонаи маҳаллӣ ва хориҷӣ равона карда шудааст. нафарони имконияташон маҳдуд таҳти ғамхории доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Зарина Қаюмова дар филиали ташкилоти ҷамъияти иттиҳодияи миллии маъюбони Тоҷикистон дар ноҳияи Спитамин кор ва фаъолият мебарад. новобаста ба маъюбии хеш вай пайваста меҳнат мекунад. имрӯз бошад инҷо мо ӯро бо ҳамроҳии шавҳараш дар дӯхтани пойафзолҳо дарёфтем. ба гуфти ӯ танҳо бо меҳнат вай зиндагии худро рангин мегузаронад. оила барпо кардем, 3 сол шуд, якта фарзандомо ҳаст. мо бисёр хушбахтем. ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои имконияти маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. аз замони ба даст овардани истиқлол то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъмини кафолатҳои иҷтимоии мардум, хусусан маъюбон равона гардида, дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. дар ин рӯз дӯстироякони дунёи меҳр низ дар меҳмонии ин нафарон буда бо шеъру суруд таби онҳоро болида гардониданд.
акнун таваҷҷӯҳ кунед ба хабарҳои хориҷии кишвар. Дар майдони сурхи шаҳри Москва майдони яхмолаки гум ифтитоҳ ёфт. Шабҳои душанбе ва сешанбе дар Санкт-Петербург боришоти борон коҳиш ёфт. Ин ва дигар хабарҳои бурунмарзӣ дар навори навбатии барнома. сарҳадҳои омикрон монеа нестанд. Варианти нави коронавирус дар дасти кам 20 кишвари ҷаҳон пайдо шудааст ва эҳтимоли афзоиш ёфтани шумораи он. Қаблан маълум шуд, ки омикрон беш аз як ҳафта пеш аз кашфи он аз ҷониби олимони Африқои ҷанубӣ дар саросари ҷаҳон паҳн шуданро оғоз кардааст. Аз он вақт инҷониб бештари кишварҳо мамнуъияти сафар ба Африқои ҷанубиро ҷорӣ карданд. Яке аз охирин Испания аст, ки парвозҳоро аз 2 декабр то 15 декабр боз дошт. Ташкилоти тандурустии ҷаҳон бовар дорад, ки манъи пурраи сафарҳои байналмилалӣ аз паҳншавии коронавирус боздошта нахоҳад шуд. Дар Юнон чунин чораҳо то ҳол танҳо ба афроди аз 60 сола боло татбиқ мешаванд. Онҳое, ки аз 16 январ инҷониб савумин сӯзанdoруро анҷом надодаанд, ҳар моҳ ба хазинаи давлат 100 евро месупоранд. Аммо нигарониҳо вуҷуд доранд, ки штамми нав метавонад ба ваксинаҳои мавҷуда тоб оварад. Як рӯз пеш Стефан Банцел, директори генералии Модерна, ба самаранокии онҳо бар зидди омикрон шубҳа дошт. Вай гуфт, ки барои эҷоди ваксинаҳои нав чанд моҳ лозим мешавад. ифтитоҳи потантании мавсими 16 дар Москав дар майдони яхмолаки гум воқеъ дар майдони сурх баргузор шуд. Имсол он ҳар рӯз аз соати 9 то 23 кушода мешавад. 4 ҷаласаи субҳи аввал дар рӯзҳои корӣ ройгон аст. Шумораи иҷозати бозӣ дар рӯи ях аз 450 нафар зиёд нест. Дар худи ҳамин рӯз ярмаркаи солонаи гум низ ба кор шурӯъ кард. Дар ин ҷо шумо метавонед таомҳои русӣ ва хориҷиро бичашед. Ва дар он тарафи уқёнус дар Вашингтон хонуми аввал Ҷил Байден кохи сафедро барои мавлуди Исо оро дод. Имсол мавзӯи ороиш тӯҳфаҳо аз дил буд. шаби аз душанбе ба сешанбе дар Санкт-Петербург тақрибан 3,1 меъёри моҳонаи боришот коҳиш ёфт. Субҳи барвақт дар роҳҳо дар ин шаҳр 10 бал ба вуҷуд омад. Садҳо қаторҳои техникӣ ва зиёда аз 1000 нафар меҳнати дастии корхонаҳои роҳ ба сари роҳ ва роҳравҳо баромаданд. Худи ҳамон рӯз мавсими киштиронӣ ва кӯпрукҳои муқаррарӣ расман ба охир расид. ҳафтаи аввали моҳи декабр дар пойтахти шимолӣ ҳаво то 10 дараҷа хунук мешавад. мегузарем ба хабари варзишӣ. мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоизаи тӯби чармин дар вилояти Суғд ба анҷом расид. дар ин мусобиқа, ки байни наврасону ҷавонони аз 12 то 17 сола ҷараён гирифт, 20 даста аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуда, тимҳои беҳтарин ба марҳилаҳои ҷумҳуриявии ин мусобиқаи анъанавӣ роҳ хат гирифтанд. дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи вилоятӣ оид ба футбол байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои дарёфти ҷоизаи тӯби чармин ба анҷом расид. дар ин мусобиқа байни варзишгарони 12-13 сола футболбозони дастаи муассисаи ғайридавлатӣ ба номи Нуъмон Шӯраҷабови шаҳри Истарафшан маҳорати баланд нишон дода соҳиби ҷои якум шуданд. дар байни футболбозони 14-15 сола дастаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент ва дар байни футболбозони 16-17 сола тими литсеи рақами 1 шаҳри Панҷакент маҳорати баланд нишон дода ба гирифтани медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқа мушарраф гардиданд. дар байни футболбозони ҳар се синну сол дастаҳои гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Ҷаббор Расулов, литсеи рақами 5 шаҳри Исфара, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Деваштич, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 шаҳри Исфара ва дастаи муассисаи ғайридавлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ ба номи Нуъмон Шӯраҷабови шаҳри Истарафшан соҳиби мақомҳои дуюму сеюм гардиданд. хурсандовар аст, ки дар шаҳри Хуҷанд ҷамбасти мусобиқаи тӯби чармин шуда гузашта истодааст. хеле дар дараҷаи баланд ин мусобиқа гузашт. миннатдории худро ба Федератсияи футболи вилояти Суғд мерасонам, ки ин хел мусобиқаро ба сатҳи баланд мегузаронанд ва мо мураббиён кӯшиш мекунем, ки бисёртар насли наврасро ба варзиш машғул кунему оянда насли солимро тарбия кунем. мана дастаи ҷавонони шаҳри Панҷакент ва наврасони шаҳри Панҷакент дар ду синду сол
سال جای اول رو گرفتن. این باعث خرسندانی است که فوتبال در پنجکن روشش افته ایستاده است و ما مربیان بسیارتر زحمت میکنیم که در مسابقه های آینده جمهوری ها اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نماییم. مورد با ذکر است که با تشبث فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در یک جایی با ریاست معارف ولایت مسابقه عنعنوی فوتبال بین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای دریافت جایزه‌های توپ چرمین همساله در سطح بلند و با اشتراک دسته‌های سرشمار گذرانیده می‌شود. در مسابقه امساله که از 17 نوامبر آغاز گردیده بود 20 دسته از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند. غالبان جایزه‌داران مقام‌های یکم و دوم این مسابقه در هر سه سن و سال و دور جمهوریوی این چهاربینی ورزشی رخ